lebitso la ka ke Lekhanya Lehloka wa kwana ditwaneng ya Koso kgotlo le moriti jwale motho o holetse haholo ka ga lelapa lena la setso mo nna di dingaka tsa mathuyela le tsa semoya ka kakaretso boithutong ba ka ntho e ke ithutileng yona ya bohlokwa ka ithuta ka nako tsena tsa corona sekgwa sona se ya hlokahala fela jale ntho engwe le engwe e entsweng ka medication boholo ke ntho tse tswang mobung ke ntho re sa tlamehang hore yona re ka iphapanyetsa yona empa e le gore rona monana hae haholoholo go ditlamatlama tsena tse re sebedisang ke tse ro ha di soka di etswa letho ha di kala di tswa fela mobung re se re di sebedisa hang ne ntse di sebediswa le pele makgwa a fihla ne ntse re na le mokgwa ona hore na re phekola disiki jwang ha ke re meriana ya sekgwa ha kalo e na le bothata fela ke re haholoholo ha nnenka ga bona gore re titisa o esentse re na le yona esentse re sebedisa e teng mona le lapeng re sa change meriana ka khola re ka change fela hore na tsela eo e tlo sebediswa ka yona le hore re bona hore moriana ha e lo a Sesotho e lo wa mona lapeng o be le expiry date bothata go gore moriana ha o tsebe bona ha o la o chepa mo nono hore na o bodile hore na ha wa bola o ntso sebetsa jele engwe ka sehlong gore re tlameha re tsebe rona moriana o ne a rona e re sebedisa mona lapeng e re ntsha mobung fela e sa ka e feta ka pela tlhaiso tse itseng tsa boradi tsebo tsa meriana hore na ke tsebe na motho ha e sebedisitse ho ka ba le overdose ke tsebe hore yes ha ona limit re sebedisa meriana re reng ke bo makgona tsohle how to yes how to motho na le cancer o sebedisa yona o to motho na leng go moriana o bona o fodisa mafu a 42 and go re le bophelong ha ona mafu a 42 jwale go tseba hala gore na moriana ha o tshekwa mane ne mohlomong ha e ba ntho na o tuke hlwenya go tseba le gore na hlwenya e phekolang ha ba hlwenya mohlomong e phekola mala a nyoko go ba le mala a fapane a kere o tla ba le mala a sedumi be le mala a nyoko go be le mala mohlomong a sejeso go tseba le gore na e nno ke moriana wa mala afeng go bo tseba hala gore na e tlo nka nako e kae e tswile mobung e le sebakeng se bolokeileng ha kae gobane jale le teng go botse ba le gore na ka nako e feng ya selemo gobane a holo ke ntse re di sebedisang hlabula kere nako e o tshesang jwale go tseba le gore ka le hlabula le legolo gobane re tla ba le hlabula kere le go etla le selemo fela jale ha di jwalo re ke le hlabula ka ofela re tseba gore ka nako ena na ha moriana na o tshepuwe ka nako e itseng ya selemo o tla sebetsa mme o nke nako e kae o tsile mobung ka morago o tswe mobung o nke nako e kae o ritetse gobane ha ile fela o la ritela gore na go sebedisa le mose ka morago se tlang ntse re ke moriana ene go hlakile gore o so create mafu a mang a itseng go motho jale gobane o so nkile nako e telele haholo le ona o so senyehile tlo wena ha o kula o ya kae pele o ya it depends gore na ke ukwa bothata e le eng okay because ha e ba mohlomong ke tlabe ke kula ke ukwa ke le tola ka letswale le bohloko go tswa gore na nako e nono e ke neng ke kula ke ne ke faceane le mathata a feng ha e ba ne re sa ukwane le motho a itseng e tle ke tla ya o ke a tseba fela ha ke ukwa ga che ka nna ba ke robetse hampe kapo ke ne ke jele nama e khubedu ke a tseba gore ke tshwere ke gout ke tla tseba gore ke tlameha ke lo batla gout mix kapo gobane jole ena a gona a Sesotho ha ke soka kukwa ehleng o re ngona mohlomong ke moriana masapo yes ke tla ukwa o ke moriana wa eng le wa eng le masapo a nna kenella hona mono ke mogona ke reng ke hlola gore ke hle ke ngakeng go tsenana tsa setso haholoholo gobane jalo o tla bo sa tsebe gore na moriana o hlileng ke lo fuwa ke yes cause ha o fu ha ona motho o jetsang ha o tsebe na o fuwa moriana o jwang o fumana ha o ya mono go ngakeng ya setso ka mogorong wa hae ka mo ana le diphuthelano tse 20 ha ba batho ba ile mono ba 50 ha ona to khutla ga ke bona ka jwa letsatsi nena ha ke a tshwara moriana hao motho o mo le motho o khutla le moriana mono gore na ona tshwere ke
ke sekife kapo efeng jwale nako ngwe re benne re khutle re tshwere e tshwanang ha ba motho ona itse tshwere ke hlo nna ke tshwere ke mala re fuye seputholana se tshwanang ha re fitla ka ntle jwale haji o kwa jwale ha re sa tseba ona re phekola ke nka kgola go tlamea o tshintse tsela ya tsamaiso o tsela ya tsamaiso o tseba le gona moriana ona kwang moriana ona na ona kwang le gona o tswa kwa jwang re le bona ha ba rate o bua so ha re tlo tseba unless o na le sick like o tla mo ya ho yena ke mokgonana ba hore na o tshwereke ke mokgonana ba bitswang bo ke a tseba batho ba hobane ha ona ntho a sa etsebeng ha o fitla gore bothata ke bonana o ra ke a tseba ke nthweno ke ka e fetisa bothata ke bonana nthweno ke ka e fetisa ke mokgona ke la ka yana hore ha o fitla o fumana ile diphuthelwana tse 20 ka mono ha di dijalo di phekola batho dilemo tsena kaofela ha create motho eo ha etse letho o dula ka mogong wa hae ka mono ka diphuthelwana tsa hae tse tshetsweng ka le richaneng ka mono e phekola ntho ngwe le ngwe jwale tlameha ke shebe hantle hore na ba fumana tataiso yes you were saying hore ebe in the high school in primary school because I'm 26 and I get to I only know now because kids are the report otherwise I wouldn't even think about it yeah bo hore e kenelle school system e kenelle syllabus because the only thing high school go twa primary because the only thing we know about Lesotho harile high school le primary yes King Mushasha the first yes only and ke history body traditional healer matuela gore herbalist ha re tsebe because ha ona motho a re jetsang ha ona motho a holang e le ngwana a jetsa gore phate ya ngaka ke moriana wa flu exactly o sa tla tsejwa ha jetswa ke nkgono wa ha mme jwale le teng sena semetho exactly jwale ha re tsena re etsang like go tloa primary level motho wa hole a santsa a tseba hore moriana ke ntho teng but I also think kubane a ke re dikolo tsa rona ke tsa batho ba basweu really truly a ke re ha ne re le banyane ne re sena dikolo ne re bapala bo moko and things like the game were teaching us the game ne di ruta dipapadi ne di ruta bana ka mohlomong e ka ba ka ntlheng ya tlhompho ntlheng ya exactly ya so jale because re ya dikolong tsa batho ba basweu le bona they don't believe already they don't believe already ka ntho tse tsa batho ba so of course ha re tlo exactly but ditshare tsa rona ke Basotho ntse ke dumelang yona ke e ka etsahala hobane go ntsona le history but history ya ke ntate mo history ya mosheshe wa pele jwale ela e ntse kenyeditswe ke batho ba batshwa ke re ha se ya mago okay what I mean gore le yona inana e ka kenywa syllabuseng ke batho ba batsho ba Basotho a ke go ba ke re dikolo tsa Lesotho mo syllabus ya tseng e tsa mamole a Swaziland ene Swaziland le bona ke batho ba setso haholo jwale e lore di ka kenella tsamaisong ha di jwalo ha tsebala hore moriana e rutwe bana ebile ba ka tseba ba le kutlwisiso ho feta ha ba hlaya le ntho sentse ba etse le hore ba utlwisisa hore le ona o ka ba kutsi go bane le ditšhefo ntse di entswe ka moriana o tswang ho ntsona le meriana ya Sesotho e ntse le kotsi bo monatsa wa bolaya jwale motho a tseba go ntsona le itseng e ka bang kotsi go ntsona la itseng e ka bang hantle maphelong ha ile fela o sebedisa ka semetho se lekaneng yes but also maybe I get Lesotho is a Christian country so who ruta batho those things might go against religion Lesotho be the reason why into the traditional healers are not in the syllabus Kobani we are Christians because of the white people. Yes. So no one alling a Christian will allow ngwana hae ka sekolo ntho tsena because e ka nna ya sukudisa ha fitla rona mono bane jale ba boholo re sebetsa ka ditlwaelo gore batho re se re tlaetse ha re le Christianity ngakere so ntho ngwe le ngwe fela the more ntse nka nako e telele tla thopothela ke go bone le Muslim batho se ba etlaetse go le gona monana ha nthwenana re ntse re tlisa thopothela ga tloela and o bone one more thing
o bone le ka sekolong sa Roma go sona le batho ba reng ha ba keta go graduate ebe ho na le karolo e bileng e le mathuela kaofela ne ke shebile ntho enono ke bana ba hlaile television Lesotho ne le batho ba fetang 20 e le go batho ntho ena ntse thopathela o bone diterate tsa maseru mona o tsamaya le bosi ba bana ba batle se ba kentse bo di-fire matsohong le e le gore the more batho ba ntse ba fahlolo ba tla bona gore yes ho na le it's useful ho tswa rena motho ba tla e sebedisa jwang jwale e tlileng ke reng re tiso yona ke yona ene ke reng go change tsela ya tshebetso e ntse sebediswa ka yona ba ntho ngwe le ngwe ntse ka sebediswa hampe ya kere le ho batho ba se ho ntse na di-powers yes people are good and bad okay ngwaneso okay jwale go tlileng go tlameang go change gore go change gore na re sentse re sebetsa ka tsela ya sebopego sefe haeba go lua ka gore boholo ba batho ba e sebetsa e le boloi e tle change kae o kere